Moj junak se zove Željko Obradović, Mališan oduševio sastavom o treneru Partizana i dobio 5. Ima jednu želju. Knjiga o kojoj ću pisati je drugačija od ostalih knjiga. Ovako počinje sastav jednog Mališana posvećen Partizan i treneru Željku Obradoviću. Nije poznato ime dečaka koji je napisao sastav, ali se sa sigurnošću može reći da veoma ceni i voli Željka Obradovića. Knjiga o kojoj ću pisati je drugačija od ostalih knjiga. Sadrži hroniku Partizan i zove se Povratak šampiona. Moj junak se nalazi u ovoj knjigi i zove se Željko Obradović, a nadimak mu je Žoc. On je trener košarkaškog kluba Partizan. Sa klubom je postigao velike rezultate. Pravo ime mu je Želimir. Rođen je u Čačku. Trenutno je najuspešniji evropski trener. Moj tata i ja ne propuštamo ni jednu utakmicu omiljenog kluba, naročito ako se igra u Beogradu. Želja mi je da upoznam Željka Obradovića i nadam se da će mi se želja ispuniti, napisao je Mališan. Uz sastav je priložio i crtež, a za svoj trud je nagrađen čistom 5.